Imana yarakuretse barakuvuga. Imana yaretse amadeni agera mu rugo rwawe. Imana yarakuretse ubushomeri burakwataka. Imana yarakuretse intambara zikubana nyinshi, ariko igiye kukugarukaho. Amagambo abantu bavuze bose bazaceceka. Imana igiye kukugarukaho. Kibazo abantu bafite ntabwo baramenya agaciro k'Imana. Mbarizo umuntu muri kumwe ngo ko Imana yakugiriye neza wayishimye kangahe? Mwijuru barimo barakubaza ngo washimye Imana kangahe? Mama, ahantu Imana ikugejeje wakabaye warapfuye, nukubera umugambi w'Imana ikikurinze. Kuba urugo rwawe rutarasenyuka mama, ntabwo ari uko ufite experience mu kubaka urugo, ni imbabazi z'Imana zicukugose. Kuba utaraguye ku iseta cyagiye uja kubyara, ntabwo ari uko ufite izindi imbaraga, nuko hari ibintu byaje Imana ikabifatira kure. Ndashimira Imana ko hari ibintu yagiye ifatira kure. Nubona umuturanyi wawe yapfuye ntuzagire ngo hari imbaraga ufite zirindi urupfu. Oya, ruzaba rwaje rusange handitswe ijambo rivuga ngo baho. Biravuga ngo nuko nsanga wigaragura mwivata ndavuga ngo baho. Imana ivuze ngo baho ubaho, ntihakagira umuntu n'umwe ugutera ubwoba. Imana niyo ifite urufunguzo rw'ubuzima bwawe, abandi bose barakubeshya. Ndibutse umuntu wese wicaye muri iri teraniro, senga Imana igutabaye, naho abo hanze amaso bose bazagukoza isoni. Muririmbye yararimbye ngo abiringira abantu barabahemukira, ngo bakomeza kubahanga amaso bakabakoza isoni, ariko yuzura umwuka wera aravuga ngo wowe Mana ntabwo ujya uhemuka. Ndashimira Imana abantu bakwirengagiza, ariko Yesu ntiyakwirengagiza. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazaba wingi tondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Ngiye kubasengera Imana. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni igihe gito. Muririmbye aravuga ngo ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ngo ariko nuko ntarabona Yesu. Dufite abarokore benshi basenga ariko batazi kubaha Imana. Ukarara usenga, ubu wateze amatike yawe uza gusenga hano, ariko kubaha Imana byarakunaniye. Imana yambwiye ngo mbwira abantu baje gusenga uyu munsi, mbere yuko Imana igukorera igitangaza, irashaka umutima wawe. Hereza umuntu ikiganza umubwire ngo Yesu akeneye umutima wawe. Imana ikeneye umutima wawe kurusha ibindi. Imana ikeneye umutima wawe. Yesu yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Amashuri ufite ntabwo yakuruhura, kuvuga icyongereza ntibyakuruhura, gushaka neza ntibyakuruhura. Hari Yesu watsindiye isoko ry'amahoro, aracyari ku musaraba. Niki kigituma udakorera Imana uko bikwiriye?